Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing rakhe ya kasngi lai lo jongkari India ke bah nyo pulai. How news nam arja kat kendai. Nalor kajing rakhe ke bakham kongsan hamadan polo Shillong. Kiladan ro kajing rakhe hakaleng kanong ba Shillong hakawai pat kerukom. Batkum jo kajing ko baper. Sakawai ni kajing ko ke balasaki hakani kasngi ke katsan terek mentau nailar arja kat kendai. Kadairu ke lempung yakop lekai basketball ya ke balasdang arsngi shua kani kasngi. Kata nadu ke karlai terek mentau benai bat penkot no hakani kasngi bakari ke rakhe kajing yo lai lo ke bah nyo pulai. Yakani ke lempong lapelong da ke Meghalaya Basketball Association ringkat ke jingkersan lang da ke office rekam jong ke Deputy Commissioner ke East Castles District. Bat yakani ke jingkop lapia hakilai Bynta. Kata jong ki kena ki badang hapo ke kat South Nem Karta ni ke under 14, ke under 19, bat ke waipat kedai jong ki bala herta bat ki Kynhun baro ki balawan shimenta hakani ke lempong iladon ndreu pulai Tylli baro. Hakani ke jingkop haka under 14 na ki shenrang ladon kar artli ki Kynhun bat na ki kentai ndreu Tylli ki Kynhun. Haka under 19 kishen rang kidon kat sau Tylli ki Kynhun bat na kiken thai pat ladan tanglai Tylli ki Kynhun na kiken hon jong itu ki balahe arta pat na kiken thai ladan khandai Tylli bat na kishen rang ladan khat khandai Tylli ki Kynhun. Haka bakot no jogani kelempong yakop kabalatep kum ka Independence Cup 2019 3x3 Basketball Challenge haka under 14 na kiken thai yaka nam lado layora da ka Kynhun jong ka Pine Mount High Secondary School Shillong. Kabala pelem no ya ke Kynhun touchline midgets bat na kishen rang pat la job da ka Kynhun jong ka St Anthony's High Secondary School Shillong. Hadien bakala pelem no ya ka St Cleveland High Secondary School. Haka under 19 na kikentai la job da ka Kynhun ENEA. Hadien bakala penrem no ya ka Kynhun ENEB. Bat na kishen rang pat la job da ka Kynhun Unique Sports Club kabala penrem no ya ka Kynhun Team Jet. Haka jekon haka senior kategori pan na kikentai la job da ka Hoop It Up A. Hadien bakal penrem no ya ke Kynhun Circus. Bat na kishen rang pat la job da ke Kynhun Kingsman kabala penrem no ya ke Kynhun Rangjanai A. Time is 1 minute 57 seconds.
Come on guys, smile guys. Please,